ukuqalisa sizovele siphakame sonke sithi isifungo somKristu udade sengaphambili. Ndiyakholwa ukuthi kuyisona amandla onke uqaliwe zulu nomhlaba uYesu Kristu ngibulise kumfundisi, ngibulise kotata, ngibulise bandleni lonke liphela ngelihle igama lenkosi yami Yesu Kristu. Amen. Andizobahlula zigroup. Ngibulise kubanini imsi abaphethe ekhaya. Nkosi mayibonge. Amen. Izipho zethawa sesisiphathwe. Into nxa ingena icela uba ndiyangena futhi nawe uyicela uba uyenze kodwa ubona iyazingenela. Basho untondo wami umfana wami omncinci sithi xa sinqobole endlini ubona seligquzu ngensini uthi umama kusheka nothi kathethi nawe uthanda indaba gqithi uthande uzimamele uthi mama ndizimamela singena kule mingxunyi lapha endlini. Uthi siyazingenela hambe ndizimamele ngilapha emingxunyeni. Zikhona izinto ekukholweni ezizingenelayo ngakumbi indlela esihleli ngayo kulula ungena nje zihlale inyenge. Xa sezihleli ziyathetha zithixwa manje sothuka into zithetha kuthele ithetha abantu bethu ingeke yalapha nje into engenile iyamsebenzela into endlebeni kuzimele ufika kwami eNtshonalanga eWestern ngo-77 nthiyo khona ndafika elokishini khona kakhulu ngabantu beSuthu ilokishi enabeSuthu iWestern ephaka anisha beSuthu kakhulu kangaba kuyatolikwa khona utolikwa iSuthu zoyizicabeni zakhona ngoke into ngayithandi yayindlela yokuvuma umuntu nxa athi ewe athi nomntana omncekane nongakanani lo ena emose
kodwa ngaqhamuka nami sengingu nami sengisithi Uthi umnyuki uthenda kuphuma walona lo taphuthu didishi lo namdani ngothuka sengene kungo ingene nifike kusenza Ngozi mayibonga amen sikona ke izinto ezenza ubone songene kuyo ungacinganga ukuthi ngiyangena kodwa izingene Ngozi mayibonga amen ndiza kule ndaba yezikhundla ayikho into ingozi njengesikhundla uMfuthu Bhengenyilanga sincokola ngabantu abahlulakela ukuhamba endleleni bazakhele ezinye inkonzo ukuthi hayi kuhluphi umuntu uyazakhela yakhe inkonzo kodwa ingozi asitela ngomuntu athumbiza ngegama ephuma bakuthi enkonzweni walapha emuntu wazakhela inkonzo esekhona inkonzo yakhe uthi yabona ubani kunento waphuma nayo uThixo amnike yona uthi kodwa uyenzakalisile lento bephuma nayo ngoba uthe nxa ephuma efuna igama ezayithi igama ngoba nxa uqhekeka bheke ePitori unikwe igama lenkonzo yakwentsha amagama apha uzithiyela inkonzo bheke ePitori ufuna igama lale nkonzo zayiqala phaya ke ufika zikhona inkonzo esezaphela bayazi ePitori ba inkonzo ethile yaphela kodwa ayicinywa phaya uthi nxa ufika uzofuna inkonzo kodwa khetha kulamagama ukhetheke kulamagama ngamagama enkonzo zikamoya ngamagama ecawa ngamagama pha ukuthi ke umhlekazi lo wakhetha wakhetha inkonzo uniform wakhetha le walapha ekhaya Shumayela usindiso lwalapha ekhaya aqonda ukuthi makakhe yakhe wayakha engayakhona kodwa ke wathatha uniform wanxiba uniform wanqina-ke bephenxiba uniform uthi uMfuthu Bhengu uthi mphuthu bazonaka ngava ngaye lelo ndlela uthi uzonakalisile ngoba umuntu one-uniform akaphelele ensindisweni uthi uyilimazile into yakhe ayilimaza nge-uniform phofu naye wayezilimazile ngoba naye bathi babefunda nabanye e-private school ndegcina noMaphinana uthi wayebana sibhethanda lenkonzo yondingeni kuyo kaBhengu kodwa nento ingabi nakhola yacaca ke ndiyamkhupha ile nto ongabikho kwekhola kodwa kaphumanga ngakhola waphuma noko ngendlelana engenampilo bathi into kaThixo noba uyijoba kodaka ijobheni hamba ulinanga lalo njalo ibe yona iright kodwa isedakeni Thixo ngimsusimanga ukuhluthi into xa unikile nokukunika ukuphila kunika ukuphile noma sekuyekile uthi hayi benhlala akunika ukuphila udlale ngokuphila ugwebe ngendlela akunike ngayo ithi ke wayelimaza nge-uniform inkonzo yakhe esalimele ke nakubo ngoba i-uniform iyalimaza zinto ezimbili ezilimaza inkonzo uniform sisikhundla uniform sikhundla uniform sikhundla nalapha ekhaya sesibulisa isikhundla ngoku bulisa amalungu executive bulisa amalungu e-teaching team bulisa amalungu a-back to God bulisa amalungu a-supervisor bulisa amalungu a-organizer uyabona uma zihlalo zihleli nje ethe chacha uba umuntu utshilo akombisa yena likhe thena ngabizanga nami kula group ngasibona isikhundla siyalimaza bengicinga phezulu insukwini kuzafuneka angabikho umuntu onikwe isikhundla engaphethanga sikhwetyana kuzafuneka umuntu aphekise kule nkonzo ukuze unikwe isikhundla aphekise eze nomphefumulo wodwa angabikho onikwe isitulo noba sesiphi ungekho umphefumulwana azenawo ngoba akakho umuntu ondayo oyendele umfazi kulindele uba nxa umuntu nxa indile kulindele uba makabe nomntana ndithi ukhona umuntu owenza njalo efuna ukwenza nje ndingabi namntana umuntu kasenda ulindele uba bena
nomntana umntana akafumaneki kuyabalwa nje umuntu etshata nje ugqibile unyaka ndiwethu awukabi into phela unyaka ngokwesibini awukabi into nango phela omnye esibini ngoba xa kwendile kulindele ukuba ube nto balinde uphenika usisi uphenika nobhuti baze bajamelana athi naye umntana phaa ngaphandle kodwa ngokwapha inhlalonhle umntana inhlalo yomtshato yini umntana nathi apensindisweni andithi nathi singumakoti kaYesu andithi singumakoti singumakoti wemvana unaye umntana wena usindiswe nini uzugqiba unyaka ungabi prank uze nomntana wakho usindisiwe andiva mntu siyabonga mfowethu uza kwakho kulomzi yazi bayikota namhlanje ikota namhlanje asiyokota Gozelo into endifuna ukuyitsho mntakavule banele abantu senabo uyabona nje manapha nje uvuye uze nomgubo ndabona izibuku sisityayo nezibona azinankunza yiki kodwa indlela ezizala ngayo amagadi senzelwa umgubo sekunikwe zithi phaka amagadi naye la mgubo sikwazi ukusala ndicela ngabili bandla lomgubo nesalelwe imvuselelo inkonzo isale imvuselelo banela abasebesele aba balapha babasala babo niyadiva phofu athi bendishumele ndiyashumayela nje ndithi aba balapha mabenze njani into limazele inkonzo i-organization bingenangxaki i-organization kodwa kusuka ngamandla kwathatha i-organization kwayekwe indlela yethu yokuphila siyafana kube nama-organizer kube nentontoni yonto yade chaphazela nobizo lomntu sokumntu ngusisi ulizwayo kule nkonzo bekungathi zoguquka umntu kuvela umvangeli beguquka abantu bephuma ebandleni ibandlani itange lizala abantwana kuzala omnye naye azalo wakhe okwabantwana bethu banamhlanje nabazukulwana phakathi nqwaba sendinomnye umzukulwana omnye umzukulwana abazali ade babe basindiswa bazale ngale ndlela bazala ngayo esibase umzukulwana naye azalwa abantu wazalwa umntana uzalwa umntana ubhutu kodwa ukazali wena ndifuna uhlupheke ungazali mntu ngale inkosikazi yakumpha imishini ethi tata andoyiki ngishumela kwenye ikota bakwethu tata inkonzo yam ithunywe nato ngusigcabayo eselwe ngutata ndiyazi kule nkonzo i-organization le yayingeyocawa yayimvuselele uba kuvuselelwe uhanjiswe ivangeli ingene ezilalini ingene iphi njengoba sasisezintente nje ezintente yayijonga ukuthi uma kufuneka ikota yelalini ethile kunokonkonzo sithatha intente soyixhoma yokwenziwa ikota
kuyokwenziwa ikota yenziwe elalini enkulu njengoba se-accidentwa ndibona ilokshi zingakanani zi-accidentwa ngamathafa kuthe uthule uthi waka sizalisele ndaba zokushi ilungile lethu lisale ngosilewa kodwa kuyabhudwa manje ndithi kule kota lesikuyo ndithi bazalwana eqalekeni xa uthiwa ikota inyuke nakota yethu konje sekho no flight inspection extend kodwa indaba lesilizelweyo ayika-extendwa sekuthi ngomgqibelo siyekoteni bithi ngena ngokusho inkonzo sibe singene elalini sithi loo nto abanye bangena ngapha yiloo nto bengena enkonzweni sebengena beza nabantu kuthi kusasa ngomgqibelo ngecawa ngoba bengena ngomgqibelo sasa ngecawa kuvuka ekuseni ithi intsholo esizatuni ipratresi ityiwa kusekho abantu abangapha abathi ngena nini le nkonzo siyabonga laa kota endikuyoyivile kule cawa ipheleyo ikota ntoni noma ndive ekuseni 5:30 ndeve intsholo isitsho ndithi usiqaphayo wafayo njani wafa nenkonzo yakhe yiphi intsholo ngoku yatsho intsholo abethu 6 abethu 6 ndawuvasa agqiba ukuvasa isathi intsholo egqiba isithatho sami esikhulu sinenkonzo yasetshetsha sasephaya kanti xa ndithi ndivele umnyango ngesithuba past 7 yeyi kumnyama ilifu amadoda angakanani kanti uvukile usicaphayo ndilenza uvukile usicaphayo beza aba bantu banenje khip uzamlandela yile yam nkosikazi ndibona kakuhle ngoba ngaba besayo yayisithi umhlobo wam kuzela isitsatho kuthi tu ilifu sasa ngecawa ayikatyiwe ipapa kuyiwe epapeni badlula phambi komnyango wendlu ndanditheka wam ngaba ndifikile ngaba ndim yaphila phofu nkosikazi ngaba nyani njalo loo nto bathi njalo ayakutshona kuthi kutyiwe ibhulafesi bayebesithi azihambe umntu uzinika lani napho ufuna uzinike amadoda nabafazi uthi uba bekunjalo ngesingawugqiba umhlaba into ebuhlungu kungena abanye phezu kwabanye kuthule kuthengwaka kosimeko kosimeko molweni bantu abazusha uthi ningabi nikethamele ndifuna nibe nomsindo yini yofika ezulwini urhumshe umhlaba uthi xa ufika kube ngathi umuntu othiwa uchiphile yazi umuntu ochiphileyo ukodwa ubisukutisi iligobhogobho nje bathi abantu bezobona abadala konenkofe yokuthengwa kodwa ubuye emsebenzini uchiphile iminyaka egqibileyo akho nento kulityaza nayo so bayintoni esibe ngamachiphi azawungena ezulwini uthi ngabonisa ukuthi ungena nje ungene wenze ntoni kwezintombi zingaka zinkane truck awuzibangelanga nethi wanye eyodwa nje uthixo mandithi nqabu nje ndifike ndiphethe isibhilivana ngoba lo Yesu wathi ukufa kwakhe wafana isibhilivana athi bhatala sithi uzikhumbula wathi namhlanje sizaba kunye eparadise kosimeko ndithethe into endihlayo bengingcwabo misesitsatsa izolo bentanzane bamazi abanye abazi abamazi kwesithi ngathi sinzonela xesha kumisintende esinaliphatha ixesha besinentende eBhayi benentende neBhayi
uProfessor noMrs Komani uyazi izinto azithethwa ezona zibalulekileyo ihlubile isona xa kuthethwa ngalo kuthiwa makuthethwe ngempilo yale ntombazana yale mistress yasibiswa inekhensa kenza ke imbiba eseqobo kumsiba ayiseqobo kivisi yefela iskin sakhe wayesemhlophe ikhensa idlile wathathwa uMrs Komani bamazi uMrs Komani wayena entendeni dinah ezaba nalebusikazi nalomisi afike entendeni zona satshumayela wasinikela somthandaza ikhensa yaphila ikhensa yaphila ikhensa wabhatala uMrs Ncaica ukuphila kwakhe ekhenseni lento kanjani ingakukhumbuza uYesu ebesebenzisa amagama xa ephilisa umuntu ade hambe yoxelela abanye ayesithi ungayixeleli umuntu wayengasizi ukuthi ungaxeleli umuntu kodwa wayesuka kwalapho umuntu ebethe ayixele kwamuka akakho umuntu owenzela into uYesu wathula akathuli namhlanje ubathula mhlawumbe ukhona apho siphosa khona uba siphosa izoba icawe enkulu enzima ingqowa yesandi engaphakamiyo lentombazana yathi usiphila ashumayele if yezibandla ekuthokusiya emalinde ibandla lasemalinde lapha eselatwaka la liqale la ntombazana ndipha ngose ndipha emalinde aqala ibandla la ntombazana into loyisele uvuyi uthi umuntu ebethetha waphabula area ethetha ngale ntombazana uthi kule ntombazana yafika yacela inthawuti ndiyacinga yenye yezinyilele kule ndawo zingcele wayishumayela ukuthi wacela into basinike isizana ngoba akhele entyontyomba abantu abaguquleyo uthi walakha baguquka abantu bafika abantu abakwazi ukukhumbona bengawulimanga ayikho into eyingozi nje ukuthi umuntu makawukhelela umbona emasimini engakwazi namhlakula engakwazi nawulima xa ekha ukhalo wakho naxa ukhaya ukha ngendlela engakwanga umbona naye uthi umuntu akathixo esatyale bafika bathi khumbo amkhupha ngaphandle ufese xharhe kwenye inkonzo idizwa ngulo muntu uthethayo bathana singazilimazi ngokwethu uthi lo muntu uthethayo nasesikolweni luphethe khona pha uthi bantu basemso unkosikazi uya kuye uthi tata kanti esasiza sasinikezule wasinikezela le ntombazana nathi singathi ngozisula indawo sifuna indawo yokwakha uthi awunasinika thina uthi ndizanika uba kufika amadoda sihluthe nenze le nto benyenza kule ntombazana umuntu wenza into uyahlonitshwa noba yenziwa ngubani ifile la ntombazana isebenzile bathi nxa bangcina abantu kungcina omelwane bayo bathi le ntombazana lelapha yasishumayeza sabona ukuthi icaba siyodwa le nto kusindiswa yiyona ndlela yokusindiswa noma ntombazana amathathu enye indlela ePitoli indlela ephesheya ingane lo ophakathi uyafunda eJophini lo ugqibela usesikolweni baphakame bathi sicela umzi ongasihluphi ngathi umama usinika into asinafaka sizawuma emhlabeni ngoba wasinika into okuma kwelizwe Osibonga siyabonga abantu yavuya nje mntwana ndizaba nomkhwenyana oright umkhwenyana kabusi ubani uNceshe ndizaba nomkhwenyana oright endishonga lo mkhwenyana uNceshe uNceshe useJoji umfana wami omkhulu uthi xa umuntu osesimama umfana wami omkhulu ndamlumlela eDwasa apha koNusi kanti lumla ngomfana omkhulu yandishumayela apha eDwasa
umuntu akayeke umsebenzi azashumela athi Nkosi yandibiza awubhalelwa umsebenzini uthi ndifakile i-application yami iyaphendulwa nini hoyi ningabe niphendule i-application zabantu ababhalayo awuyofembe ulahle ifemu ungenaphi ifemu ingekho khona ashumela bona ulanwazi siphuma emsebenzini umgqibelo ngabe nitshayisa ngo-12 ngigqibele emsebenzini ngibengeze isibhedlela ngo-12 kulindwe mna phuma emsebenzini ngingene emotweni siyendwazi sifika nje ngokuhlwa singene elalini sithi ilonto emva kwemini ngenkawe siyajika ngomvulo siyaphangela bona sabo babona zango yamfundisi siniswa abantwana into endizabe yini endifisa hliziyo yami kathi ngizaqala phezulu ungqesho uphawuye ngomsebenzi besibamba amazinyo eJoji kuyelo iqime iyelo kuqime wafika ungqesho iJoji mengenyawo amen ngenxakwe ngabazukulwana bami nabanye babonyana bami uthi unyana wami umzukulwana omkhulu wakhe uthi usindiswe uyabhala ivuka iJoji mengenyawo ngixelela abantu ngixelele ezoditsha la mhla we5 bazanikhupha ngaphandle yes iJoji ishunyezwe ngceke uvusa abatsha uvusa teenage ezizoyisathi sibuyile ubonyathelo kangaka Nkosi yami amen angivuyi ngathi ngakhwela phezulu Hallelujah. Nkosi mayibonge. Cela sifundise lenkosi. Incwadi kaHezekiya 33. Ngiyalewa sisihloko sami. Nxa yabandi ngiphathe konsini. Ngiphathe konsini. Hallelujah. Nkosi yami siyabulela abantu. Ngiyabonga. Nandi ngafaka endlini. Ukupenda kweza zihlalo zeDC ngoba ziyavusisa zihlalo zalecabo zibangovusa ukukhalize belalo lithi kwethu uJudu ngoba uphuzu uzawulala uthi yikho amen asibizela ungaziphulishile sibizela usuhamsindaba sibizela umyalezo Nkosi mayibonge Incwadi kaHezekiya 33 sifunda verse 8 verse 9 Oya sifunde verse 1 siphele verse 9 Cela mfunda sikanifundele Imfanelo nomboniseli Keke lokhu kwafika ilizwi likaYehova lisithi Yana womntu thetha konyana babantu bakowenu uthi kubo xa ngithe ilizwe ndalisisela ihlele abantu belizwe elo bathabatha indoda yasezipheleni zabo bayimisa ukuba ibe ngumboniseli wabo yabona ihlele lilifikele ilizwe elo yabona ihlele lilifikela ilizwe elo yavuthela isigodlo yabavusa abantu ke umuntu othile waliva izwi lesigodlo akavusa lafika iqhelelo lamthabatha loba senhlokweni yakhe igazi lakhe izwi lesigodlo ulivile akavuswa igazi lakhe loba phezu kwakhe evusiwe ange awusizile umphefumulo wakhe umboniseli lowo xa athe walibona ihlele lisiza akavuthela isigodlo akabavusa abantu lafika ihlele lathabatha kubo umphefumulo lowo uthathethwe ngobugwenxa bakhe ke igazi lakhe walibiza esandleni somboniseli lowo wena ke nyana womntu
Sele na mansa, refewa, oh yama, oh mame, seya kubo, oh sageli, liswi, lako, lava, oh golito, oh sisa, elizwi lakho nyangele misha siphambe kwakho nasesathi nalizwi lakho selifundiwe ngcwele kaSirayeli ewe baba uthemba sifuthele isigodlo esiyona simemeza unyaka wentaho wenkululo yabathixo lawo Thixo mikhosi sikelele izwi lakho egameni likaJesu Kristu amen. Into esenhlizweni yami ukuthula ngexesha engelokuthula. Ndibuyela ngamazwi athethwa nguMordekhai kuEsther ngexesha yokushuthiswa kwabo eShushani. Kubhalwe incwadi kubekwe idate yokuba atshatyalaliswe wonke umJuda. Kodwa wayeseletha uSathane. Ngoba noba izinto zivela uSathane akakho clever. Uthe vele uThixo besevelile. Awenze uSathane avele uThixo ngavela. Ayikho into equbula ikholo evela ithi ngaphandle balele. Kodwa eliphaphamile lihlala livelelwa into elingayazi. Nobinjani. Ithi fika bese ready. Ngokuthixo uyazi into ingelezi. Lithi uMordekhai lo uthe xa sekubona ukuthi kunzima incwadi ikhutshiwe uthetha ke nentombi yakhe Esther. uEsther ke wayesengena esikhundleni sikaVashti. Maya sabantu balaka ukushumela inkonzo. Ibale likaVashti alazi bawawathinga wathi efuna ukumkani bamakaze azobonisa ngaye umuntu nxa shushu uyathanda ukubona ngengazange ndivume inqilamba elibonisa ngami. Andisole ngalo lenkosikazi. Andisole ngoba awunothi umhle uzohanjiswa phambi kwamanxele yazi amanxele ebona umuntu obusisi. Manje kodwa umhle enyameza la nkosikazi yathika thandi kunini abanebonisa ngambamba lamanxele. Kodwa kanti le nini uThixo ufumene ikhoba ngoba eyazi ukuthi amaJuda azawuthuthiswa uzawungena inhlupheko. Wenza ubale nkosikazi belichiki engayi ungumkana caphuka amadoda athi Nkosi lento ezwele inkosikazi yakho abafazi bethu bazawufunda ukuthi inkosazana yenkosi ilichiki uchika abafazi bethu bathi le into ezinyamezelo mayisuswe nasuswa kuneko umuntu ozawe wafuneka ukusiswe intombi silungiswe inkulu nale into inzulu kakhulu silungiswe zibane zidlula nge6 months azidlula ukuthi akedlulileyo ephasileyo eqala phaya kwentambisweni ngoba nalapha sifuna abanye ngedlula abantwana bami sinidlulise phambi kwenkosi ngoba siye enkosini apho siyakhona. Athi uPaul nifike phambi kwakhe ukuthi uzibika binaxolo
inimise phambi koKristu ningenamanya. Therefore usebenzile. Bakhona abantu bathi Thixo kumele ngivusele into engafika uyafika teacher uYesu. Yasikhola nxa sekunothuku linothuku nempuka nelehlala konke. Uyibethe ngeke sibuyakhamba kanti kuhleli ubani. Uthi ke uMordecai ku-Esther ma Esther uthi mona uthi Esther uthi Esther ke wawena wangena kanqa ubengene kukhosini wangena uEsther ubengena nsukwana uEsther engena lithi saphuma zona incwadi uMordecai weva waxelela intombi yakho Esther wathi songaphakathi ingcinezelo lengaka lentshukumo engaka lento izawusihlela impi uthi futhi ungavuyi basongaphakathi kunkulunkulu kodwa usejamsini wena ophakathi ebhodwe usemi phambi konkulunkulu ongathi usiphelele thina amaJuda njengathi sesiphakathi phambi konkulunkulu wezulu esikwazi ukuphelela ifemeli zethu. Ngicela umuntu osindisiwe athi xa kutyekiswa sizinto zehlobo nefemeli athi amandla amapheli yayeka ke ngoku lithi Thixo wawisela abantu ngisho ngoba xa kuyeka wena uyintsika yeba yedeni bakokwini. Xa kuyeka wena ngabantwana bakho begesi ngathi ngamahashi uthi ndiyayeka bathandela bayajafisa bajafisela ntoni ona ukujafisa ungayi kuThixo ngoba bona njengoba beziraduza nje baxelela abanye ane noma ndenze ntoni nokuthandazwa phona uyathandaza bageziswa ngumthandazo wasekhaya. Nangondo phela kungasindiswa ixelela amanye into lithe yakho uyathandaza lo mazi wasekhaya yathanda anondenza nisho kodwa izondenza yamazi nje ngoku soba nekuthothi sibale ukuthi la uyathandaza la mazi uhamba ihamba imazi si amandla ayaphela ngoba yayeka. Abanye bakhonkhana bathi wava umntana wabe saphuma amabele semncinane awile nje athi ujalanda khonkhana hey ayibiphelele iChristmas ndiyaye enkonzweni suka abese ndiyayeka bathandeka abangande into ndiyayeka naba bayeza basebethe ixoxo bayathi bayeza badibana nawo uyapi hayi izinto zale konto baba ungabisayeka wasengane ungena insindiswe ngexesha elinje nge-AIDS nzima namhlanje usekona ukuthi ungadibana ubhuti nentombi phambi kokumdibanisa ebathathisayo sithi mabaqale eqala intombi phambi ukuthi ewe nayo kufuneka intombi iphaphame phambi ukuthi ubhuti maliso-test phambi andiphendula nawuphendula ndingazi uba imeko ithini nama ndithemba athi masiye ungathatha wakho sithatha benye ugqirha sobabili ngoba anindifa ungamvumela ubhuti okanye nawe bhuti ungavumela usesana zakuthathela wabhuti thathana benye ugqirha nobabili nibona atsho kuni noba yi-2 kuboniwe manje awususingi ubungenile uzamncotha ulitshumbu mhlabanguli anendihle letsisho kwazulwana lapha ndithi noba nifuna ukusindiswa uthanda ungavuma amakhwenkwe ningakange cela imali enzakunika uyabagqirha uyotesta ngoba nceda into ngawusithetha uzandiphathela intsholongwana uzawuza nombolo uze nawo kum lixesha lokufanele uba asithulanga lixesha lokufanele uba uThixo simagama umuntu omshayela befana tolela lithi kungamandla sithi kungamandla sithi
Uyasibona wasindiswe nomama ukumthanda kakhulu mama wakhe into semdalana wasindiswe emdalana kumlalanga enibizembizela kwa uthi tata mama ufuna ngitshata phambi bafe kuyagula mama uthi mntana ngifuna ukufe kunongena uthi mama tata akandifa andibona umlingane ozokwazi bonke umama seze ndithatha umlingane andenze umama ngiyakwazi ukumhonga ndicele umama uyothetha nomama mama understand indaba yami selisiwe ngoba nanqaki bemane ngena namantombi pha athi ungayithatha ijele uthi ngiyeke nale bayeka acafithi indawo ibane ndo ndibani senze interview lamantombazana ngaphasi ngikhuphe uthi ke ngoku ngaya mama ke ndathetha namama ke wathi nakunjalo mntanam kodwa kuzawuba kube ndifa umntanam ngengamasi uze kuhleli nomntu onjani ndohlukana naye ngelo xesha wasweleka kumama wakhe ngiyenda inaka ndibandeve ukuthi uyatshata kodwa setshatile nabantwana ababili bendiqala kumbona izolo bahlale phansi uyalila ke uthi tata ndatshata uthixo wandinika unkosikazi owayefunwa ndiye undibonisela imali ke bakhe uthi tata ngalanga ushunyana uthi kwaphuma umlilo kwaphuma inhlansi ngangena kum undeva umzimba ushushu yehlala imilenze uthi kwangathi mhlathu kwinwele uthi ndaqhuma ngaloo mlilo uthi ndaye ebhokisini uthi bendibethe ibhokisini ngathi sesibhoko kanti ndithwele amajizulu uthi namhlanje andinatsho umnamzana wakhe uthi le nto ayifuni ingcobo zingendawo yahlaziya uthi babuza wenze njani babuza beno uthi kukho into eyangenayo ndingenwe into atobani bangena kulaqaba yakho benze bayazenza into esizenza uthi akufani uthi kumkongela into engenza ndihlaziya nyana womntu funa ngesizwa ikwenza ubonise Kekeloku wafika ilizwi likaYehova kum lisithi nyana womntu thetha konyana babantu bakowenu thetha konyana babantu bakowenu uthi kubo yeke hlaphathisa intenze ivangeli apha eBhoda yidla umhlaba lafika konyana babantu nentombi zabantu ivangeli kule nkonzo alihanjiswanga ngabefundisi lahanjiswa ngabantu abava izwi liphuma kunyana womntu athi liveni izwi likaYehova kuzoba njalo uyafaza kuye kuzobeba amen indaba yokusindiswa into ethethwayo ngelanga sindiswa umbuliso lo wakho nje ibe ngumjolo ukuthi umbulisa ngakho uthi mbona umntana osekhaya uthi mbona my brother uyethu senkosi yempilo yakho kwakuyinto ezuba ungancokoli njita ungahleli indaba zabahedeni ebhasini uhleli indaba zabahedeni eteksini
usathana ugrogrisa zungene namseteksi bengona bengagrogri bengoyiki ukuthi bese owini phezulu athi okwenkamkampo zamakhaya emntanami shana wami adibana nayo la udafika kukho omnye akukhala mntana sekhaya ubani uncumo ujonga ngapha efestileni bayaqhubekeka nendaba zabo distemper noba khona mina thi ujonga abengufini yabona uyesu sinisa umfana okanye usinzinto njengakwethu ngijongeni kahle bantu ngiphalele kwelilizwe yabuthwa ida usindiswa yasina sibovu bazona yabona nina thethe singese sibone kanjani uthe masithethe emhlanganweni sithetha ngale ndaba yemfundiso akayitime khona kodwa bakhona obanye banemfundiso sound Uma ngathi makathi sekwebandla lakhe alakhe ngemfundiso esound alikho ngaphandle kwabo Ngosi uthi ke yana womuntu thetha sifunda sisho Nyana womuntu thetha kunyana babantu bakowenu babowenu uthi kubo khangithe ilizwe thetha konyana babi uyabona indaba okusindiswa ukuyiphosa kokwenu eyophindwe nasindiswe emonti nagodi wena ekhaya nake sathi abe necawe tata papa izinkomi tagoduka ekhaya kushushu akwazi nokulela ukutya nangulela ukutya ndiyathandaza kuphele afa hawo Yesu ngoke zona mxolele zona msindisile Nkosi futhi ke nasenza ufamily manifika ekhaya kwazi ukuthetha ndiye ehlandi ndiphuma manje shikuthe endlini othandaza ehlandi ndizodza ukutya ngoku bawe ngikwenza ukutya andikwazi ngiyaba ndikhupha njani lento ndithi nayo kodwa ikhona yona abantu abantwana emhlanje bathi udokwana uthandaza emhlanje abizwa umntana omkhulu wami usemqesho wa5 wamthatha ekhaya wathi mntanami thandaza apha endlini odade ubuyihlobo abengena konke bayathandaza thandaza apha endlini akhawu thandaza endlini thandaza endlini kwalala umuntu wonke athi nivuka kusasa odade bawo athi yini mntana kabuthi uzenene senze salala bese kwethu ubusuku kubanaka nina khumeni na yana umuntu thetha bafuneka ngithethe ukuthi intoni endenza uba ungabi khona nakhumeni idibene nento yangena empilweni yami yana umuntu thetha ya andithe ilizwe ndalizisela ikhele ngoba ilizwe likusindiswa kufuneka sinqande abantu bayeza ngobweni uyabe bathi ngomyesi kusinomhlangano wokuleviki yetimi neback to God sithi yase indlela sasingena ngayo wangathi Yesu ubuya kusasa yawukhumbula umthandazo wami omnye ngasithi Yesu umanza wabo leviki sabulale ngoku ngicela thini ubulale ngoba lento engiyifayo manje aphumulana nayo Nkosi yami ndivuthixo eshongathela impilo yami kubaleka idimoni ndingayithandazela ndalala ngokuhlwa ngecawe ndizinikele ngecawe ndingalali idimoni amaxhele encamile ekhaya ndinentlaka umzimba ungqoqo indibuyitsha impundulu umzimba ungqoqo ndathatha uYesu ngesandeni ndandiqalulala ngalo sandeni yana womuntu thetha Yesu siswa andithe ilizwe ndalizisela ikhele abantu belizwe elo bathatha uyabona bazalwane uma singathatha singashumayeli liza konaka lelizwe uthi xa umthini umbona ngenyela eba seseplaza ebandleni saphangela uthi uba ningangeni esitratweni uzawuvuka umlo phakathi kosakhele nefeblasi andibonise umuntu omkhulu onzima
abantu babophelela amalapha abomvu abanye babophelela amhlophe kuxanyelwa umuntu abanqunyulwa igalo banqunyulwa imilenze uthi baningashwayeli kuzoba nje hambani esitratweni ingqina amanhlaba ninqande ikrele ayithethe ekodeni athelelwa kodwa angatsho ukuthi right masiyenze badleni nanzayithethe ekodeni kuthe kulo veki ngaphelanga waqhuba umloko kaZakhele baliwa kaZakhele bedimana basefeklasi esantsi kwaliwa ubotshwe lamalapha bendibone sibaleka siphume enkonzweni siphethe ibhayibhile sibaleka sabaleka siphume enkonzweni kamandi sabaleka ndibaxelele batheni nathi bazalwane masiye khona ngokuba sizobaleka sisiphethe asinethu uThixo wayesethethile bathi besanqumlana sayivala apho bengenanqumli khona semasavala siphume emsebenzini singene isistrato savala aphela imfazwe yana umuntu ndikwenza uboniseke masivale bathambisa ngemizimba umzalwane wawo esiya enkonzweni eplaniwe elutsheni wawa wabathengisa umzimba manje sathi ngemoto wavela usiseze amaphambi kwemoto wamnyesa nje athi ikhuphe ecaleni brother wamtraffic wayikhuphe ecaleni wamphethela ngene ehlathi sangathi uthi ubungashumayeli ndiza kushumayeza ikhona idolobha ibhayi bathi kuseKleplat uyayazi iKleplat Thixo wanthuma eKleplat kwaphela 3 years engathoshumayela eKleplat kabakho umuntu ukuthi bana ndibuza ngoba abantu abasendisiweyo eKleplat kuthiwe umnye uRobert Bombe eKhaladi komhelo kwaseSouth Africa yanjani uKleplat eKleplat ngesisitishi xa uyendatsavile kuhleke eKleplat andisehafu xa usehafu useyidantsavile uhlala eKleplat athi nguye hafu kuhlekafu useyidantsavile ekoteni yayikotoma itrain ifika ngo 11 ebusuku amateksi afika ngo 5 ufika uhlala estation athi ndifika sizele ngamantombazana aseKleplat indindedwa ngoko umuntu ohlile ndindedwa qha amantombazana azele ihlele esitobini ihlele lapha kuthiwa zinto nezanto zakhona the-waiting room abanye bebethaba phambili udita bemnyawo utshona pha kuthi uthini bathi akathethi bazula bakusasa abanye baze bahlale abanyahlale ngabahlale ngapha behamba se uThixo ndandithe iseKleplat akusulala namna ndathi etoilet ndiyakuthandaza wathetha nam uThixo wathi ndathi iseKleplat bangapha abagqitywe ngale zenze ifebekasi ayabona eKleplat athi uya kulo veki ndabheka eKleplat namhlanje sinebandla eKleplat inkosikazi yamthenge nyalo umfundisi yakwavela ngelo xesha yana umuntu thetha funda bana abantu belizwe elo bathabatha indoda yaseziphelweni zabo bayimisa ukuba ibe umboniseli wabo yabona ikhale lilifikela ilizwe elo yavuthela isigodlo uthi ke lo muntu uthi nyana womuntu vuthela isigodlo ngoba into ezafikela isizwe esingamkhonzi uThixo kulamanyala angaka ngiyabona amazalwane bami ukuthi isono namhlanje yenye into tuthuka ngoku uncela umzukulwana wami ndifonelwa ngunini nebhayi uthi lo mzukulwana ubungikhupha tata ufika nganxele elintshwatsi umzukulwana ngumntana nemveli yam akokwalala belanxe athethe ngacawe ndithethe imveli yam yayingekho nentombi enokwendela enxileni lerhwala eligadazela utshwala athethe ngabantu abakholwayo athethe ngabayedeli
yayingekho cheap umuntu omnyama ibingekho cheap intombi yomuntu omnyama uko engangena ngathi isitofile esikabayo umuntu usikabela ibhudu zidubuse lakho uqalele mina nothi mina intombi yakwaXhosa yayingangenwa yesa ngoba intombi ime ithi ngibhaka sekhaya yayinebhoko nathi sasinebhoko singabafana uthi andizukutyatha kusephuma kodwa ekhaya ndizawusebenza inkomo esibovu andizukulobola ngebofu ndifuna amasikandini into ezidlokofayo ngoba ndizawuthatha intombi edlokofayo yayibhongo uba sisizwe esimele ubutsha sinuka nimfundisi ndibefundisa wami ezilaleni zethu ngexesha lethu intombi ibimitha ube kanye ngonyaka ibe yenye kuthi sishwaka kuthi intombi imbika thina manje bibiliza sibhuqa sisilela umuntu intombi enzima uba inkwenkwe imithi silibheke eRhawutini ngeke iphinde emthonjweni nomzulwana amfumene umntwana sithe sahleli insuku zintathu zile esibhedlela safika intombi ezake sizobona umntwana uphi sithi usekunasa silibele nonkosikazi wangena try zomi uyafana naye umntwana ongekabonana ngabafazi uzobonwa sithobi yana umuntu ngikwazi ukuboniseni ngelixesha bantwana zami nina sebantwana imali kulobro abantu ngoba ngeke bamvumi umuntu kodwa bazabifanina esenabantwana uthi ngibona nje ngiyazeliswa bathi thi ungafani oyinto ukubayithi ukuthi kanti abazalana bafitsana sanibona xa yena bazamthatha noba bayi5 ngiyadiva phofu ngoba indlela yokuphuma kwaba balimele ikuwe ubusathana sebakondenile basikondema nabo nabithethe ifamily ade sendinje ndabasenza nto nefamily ithu inja kodwa phela inceda kwabe yaba madoda kodwa uvela umuntu athi lizwe ndanqake ekhaya dileme ndiyokudla nje ndijabo kwandishe denziyo yana umuntu ke umuntu othe waliva izinto esigodlo akavuswa lafika ayindaba yakho uba abantu yabonqamuzana ufuna ukufunda ukuthi abantu bakhulu dlulisa umyalezo noba bayaphuma bakulandela noba bakulandeli faka isamani xa uyifakile isamani uyawuvaka phela iphasi athi ezibhaxaza kodwa ngaba zimvuse ekuseni xa wekulala atsho eteksi ulivile umvusile kodwa akafuna ukuvuka yenza inkonzo zinto ezimbini ezenzeka kumuntu kukuguquka akhala afuna uthini ukulwa makufane kuwe ukulwa komuntu wathi usindisiwe asibhanqa ndiboka lababaphila oyena uright uluthi isibhanqa ndini kona ukuthi uzondithandazela emntwana esekhaya ngiyalifa umuntu olivayo akabhukuki ukuthi ngiyalifa uzindithandazele uyamgxotha ukuthi abungaphinde uthethe nawe nokuthukayo uyaliva wabe kungayeka ukuthi abantu babheke baphambene yazi babambona nje umuntu engathi angashumayela ecaweni into engashumayela ecaweni yeni asithunyanga ecaweni sithunywe kuni ifelisi ukafa ukungavuki kwabo ikrelele phezu kwabo lithi ke wena nyaka womuntu ulehlambele igazi xa ungashumayelanga igazi lalo muntu ndizabiza phezu kwakhe ndiyacinga ukuthi njengoba umuntu azawungena ezulwini ngithi sawudlula enikweni sicijwe singene ngemisebenzi kuko abazawungena bebene ezikhundla nezityepsi zithuba ezingende ukuthi ityepsi mayibe 1
kodwa yona iBhayibheli ithi izipho umuntu uyaziphiwa zibe zihlanu kodwa inkonzo yona inika ityepsi noba yiyo le yakho ityepsi yalento ibizile ibunxibe inkonzo yami isebenza ngetyepsi isebenza ngeziphiwo iziphiwo kuphiwa nentombazana njengeli indlela bandla ndathandaza ukuthi foyi namhlanje makuvela iziphiwo kwenyandla iyagula ilizwe lethu ngifuna ogqirha nabo ngifuna i-specialists lapho nansi intombazana i-paralyze ihlelipha ilinde i-specialist hayi nguweva ozophilisa lapho ziziphenza uvela moyigwena kuzawuphuma umuntu ehlele esitulweni aqonde emlantombazana isidomana nje sikafisi into engaqondakaliyo into ethi nokuyangena ithathe ngokukhala kodwa ithanda uthixo izizaliso zamandla iqonde esiphaleni sinjeya imethe utaphini izipho zamandla ethi iBhayibheli sintsebenzo ngentsebenzo Iyawusiza abantu kwethu kule nkonzo zizipho zokugcwele kwesihlalo ezigaga sofike nonyanga nokodwa nomini abantu sokwena isikole esixoxwayo esizayo esizawuphatha umini abantu inkonzo isele sisikhutha kulomizale sisiphiwo siyabona thetha nyana womuntu kubilizwe ndizolitshabalalisa funda sisona lafika ifelekelo namthabatha loba senhlokweni yakhe igazi lakhe into osisula kuyo uma umuntu angalithathi izwi likaThixo ayindaba yakho le kufanele umuntu uthandazele umuntu usathana ufaka uvala iBhayibheli ithi iqondisela nabakholwa igama lami yile wabeka izandla phezu kwemibhelo awuzuba imembe yaseNkosi ufuna ukugcina iminyaka zokwazi ukuphilisa abantu abanye basindiswa namhlanje athandazela abantu namhlanje kodwa le ndaba ukuthandazela usathana ufaka intandabuzo bathi bangaphilanga uzawuthini yilona umuntu azawuthandazela abantu umuntu afuna ivesi elishushu nathi ukuqala kwethu usasiqala ngevesi elishushu masiyemlelweni yamandla ikhasi lemfana yinamandla asiqonde bazolanda phethe yamandla indaba ikwapha indaba isegameni likaYesu ngegama likaYesu vuka wena wavuka kavuka iyaphi inkonzo yenzile ubuye ubheke ekhaya uThixo undithumile isibekile ihlatsi uphila baphila asiyondaba yakho yana umuntu ezinkozo ubungayenzi sabiza phezulu kwakho igazi lakho qhubeka mntana wakho ngezifana yebo izwi lesigodlo ulifile izwi lesigodlo ulifile akavuswa igazi lakhe loba phezulu kwakhe verse 8 dakuthi kungendawo wena ungendawo uyakufa inene usuke ungathi wena dakuthi kungendawo wena ungendawo uyakufa inene usuke ungathethi wena uthi sengithethile nongendawo uyabona akakho umuntu oyenkonzweni uThixo engathethanga uthi uYesu akakho umuntu osindiswayo ubawe ngakhangathi amtsana kufikathi kendo yike emngcwabeni yethu indlela esithutyanayo izithethi zibe zingene kwayanga ibembe ixesha sekusale 5 minutes aba bantu kuze umuntu ebengekese uThixo ufisha ifemeli yabo wathi ndibazise ngesitsha senze yonke into engenamsebenzi kanti labo bantu baza kufa xa bafile igazi labo lizawubiswa kuthi singwaba eMosibhey songaba umntana weNTB isishunyelwa khona emvuselelweni asweleka besesendisiwe xa siye emngcwabeni ngolosihlanu wasweleka utata waseChurch kalolo hlanu amagosa ubika utata bandusele kunabantwana abaningi
Awamazi abanye ukokoko lo akwaJusi utata sala wakhe. Bonke abantwana bakwaJusi bangena ecaweni utata yedwa ongangeniyo. Safumana ukoko kwaba ke babona ecaweni ngoyisetshatile. Safumana yena kodwa yonke ifamily ingena eshetshi. Ngoku uma ngose ubika lesithi utata uswelekile kwakhosa ukhona ezincwadini. Bathi shela lapha zangaqalisa. Uthi ngezona zathu ngoku Ino zama balise ecaweni. Bathi bahamba sebekuthi athi bayeke napho sawucela nabo abantu bethu bazongcwaba. Bese ukuthi bathi sicela singcwabe utata befisa. Amagosa aphukile. Sathi siyeza ngoba asingcwabe umuntu engene ecaweni. Asishumayeze sidumbuthile. Sishumayeze ukuphila simnike uYesu engenile. Kuba kaku umuntu obhubhile ungena insurance ebhubhile. Umuntu ungena insurance esaphila. Sathi siyeza saya. Bamenyeza abantu utata uzamxhanywa yasemse of God. Bafuna iholo umuntu onkulu wakho. Alise le holo libengemba. Kwashumayela mina Nkosi yami. Ngathi Nkosi yami obokithanda. Ekulahlekeni kwami. Le yimini Thixo. Uba ndiphose namhlanje. Ngaphendule emgwebeni. Ncede Thixo. Kanti baba utata onabantwana nenkosikazi abasejeje. Kanti utata bona lo lapha yifeyila yami. Alale ngena Thixo. Nawuphumshumayeli ufeyili. Bongalala notata kulendawo. Kanti futhi icawe khohlakele. Ubicawe ngakwazi ukungcwaba umuntu onjengalo ngoba njani nokunxinile ehlathwe esitratweni. Ngoba uhulumeni uza namabanjwa athatha umuntu ongcwaba. Dathi icawe yami ayinokugqithwa uhulumeni namabanjwa. Dathi yami icawe imhuqa umuntu yomphosa engcwabeni. Ithethe nabaphilayo. Ithi ngiphaso phelele kanjwa ngumuntu ngingabasayama. Lapho mama khamenda ngawonke nebhola lathi mfundisi ethi ngena kule yakho icala. Masuwena labantu Thixo. Funa sizo. Evusiwe angeke awusizile umphefumulo wakhe. Ya. Umboniseli lowo athe walibona ikhele lisiza akavutela sigodo akabavusa abantu lafika ikhele lathabatha kubo umphefumulo lathabatha ubafika ikhele thabatha umphefumulo umuntu ndithi ngabesikazi lakho bayazi mabhuku sivulile thina usethina kanene nawo ngoba usekhweni kha usethina haba sivulile usethina sicela imeya yakhona la izoba sisithethi kanti simeme umntwana oyekho ungena kwevuselele thina uthi xa iphakame thetha le meya uthi ndithukile ndifumana isimemo of God uthi kanti kuthule kunje of God isekhona uthi ndiye ofisi lami ndaxelela abanye ndayizolo of God isekhona bathi abanye nathi ibhaliwe wathi ithule lento emva kwethu ayothenga kutsha abantu bexhonywe esitratweni ithuleleni uthi ndibalisela isitafu sam emsebenzini uthi yabona kudala ndibuza ngaxesha le-2020 ukuthi yayaphi yasemse of God uthi ufika kwevangeli entinarha sasengabantwana uthi yathi nashumela esitratweni sibuye sithi siyilandele unjengoba silandela nje sizawuthathwa ngabazali uthi siyayazi apha ivalela khona singena phantsi kwetafile sizimela abazali uthi kwathula yonke into singabantwana yayingenza into sidlalayo sidlala yasemse of God uthi kwathi xa kutshiswa abantu iyephi yasemse of God uthi yayifanele ihamba esitratweni ihlabelele qha ngengazange kwatshiswa mntu uthi kanti beliphi bantu bakwethu nizaphila uthi omnye ngomvele usa ndibuye usa abafundisi izefeklasi abasifumane mandichaze besifanayo zezihombo tonto sekothatha nemali kumasipala anisacela kanti uphuthuma uyosifunela ibukhawuka zami ndiyakumasipala ke ndibuye kapa ngwe-83 ndiyakumasipala ndiyangena zibondeni zithi thatha uphuthuma yasemse of God isekhona ndisekhona le ungabakwe
uthi kuthele ukuthule kangaka uthi yazi nangihamba kwesithathu uthi besiphuma ebusuku ngolosibini nangolosihlanu nibe nenze open air uthi besiphuma nonkosikazi sihlale simamele uthi sihlale kamandi uthi iminyaka ukhala isijwini namhlanje esithathweni sethu kwathula nina kuphala kamagazi nithuleleni yana umuntu kawathula ikhaleleza umuntu Funda George igazi lakhe lolimiza esandleni somboniseli lowo yabona ingxaki le uthi akokhayisa bazalwa ngofika ezulwini awukukhaya kudala ndaba kulekwenza kaBheko yawo abeyaqala ake ngibhikize nobhikiza uyamanga le ufika ezulwini uthi uyobhikiza kodwa wenza benzeni isithathweni sakho bangapha abalimela umhlaba khona bangapha abalimela efemini lukho ifemini ngeke uyishumayeze kodwa uyishumayeze uphuma ngabo restaurant ubepha ujonge ulamzo ngaphesheya phinde kusa ngegama lenkosi ushumayeze nje isithisi nansi ngapha emva kwakho ushumayeze ngithi ngibuyela bese unakele restaurant bese umangalela sesithi siyaphasa kodwa sithi ifa inkosi enhlakweni Awathu ayoqasha ukuthula ayoqasha ukuthula ebantwaneni bethu singabashwabulele emthandazweni sebekwazi nazo umthandazo zamtshutha befuna ukubukela nalapha nyama kabanye kwashumeza ngomthandazo kabanye inyama kube mandi babizelela nje nemandi Ungaqhubela nje uthi bantwana ba ndishwayito awusizi uyawungena izulu ndindedwa nimfanyiwe ilizwe ubeke indaba ebekwele ntombazana bethetha ngayizolo bathi abantwana bakhe amakhosikazi bethethe emthandazo athi thixo isikhukazi siwile bathi abantwana awuhamba sikhukazi siphansi kwesikhukazi sesu Nengasifeli yana umuntu Bela yesisho mthandekazi Verse 7 Wena ke nyana wonke Dikwenze waba kumboniseli kwindlu kaSirayeli Dikwenze waba kumboniseli kwindlu kaSirayeli Woniva emlonyeni wami ilizwi Bazalwane bami kukhona amabonisela amalapha endlini kaJehova Yabona ingxaki yethu uma ikhwelo lisisho siyazama umcimbi umoya Uyazi zikhona izinto athi uThixo ethetha ekufuneka niyenze ngoko. Ndicela uDave banja ndiye ePitori bese ePitori uDavid wangaza la. Inkonzo endala kamfuthu uBheki. Sekwangena abanye kwangena abantu akufika khona bathi khona isithethe abantu basekolweni. Ngenise lento kaBheki. Ngoba abefundi belizwe abafundi bama missionary basingenise lento zama missionary. Sifuna nina basekolweni. Bantu phela kungena kwaphela kwathi qhwala suka phela zethu namhlanje yakhayeka bathini bantu basekhona shumayela usuku lesithathu hande shumayela zathi ezibini zatoliwa kwathi abadla lento benikhalela iphendule namhlanje phuma ninonke phambi phuma ninonke nijikeleze inkonzo nijikeleze yakhe nijikeleze ifeni yonke nijikeleze bekathathu nibuye nizongena inkonzo Baphuma abantu uthi izwi God wenza bonisa into ngomso Bathi ke langa lapho umso kwabuya abantu abadala abancanywa bese bangena bathi sivese emakhaya umfuthela isigodlo kuthi masibuye uthi kubuyile kulomsi Sikole isigodlo esimele sokuthi ubamemeza Last year, Kevela Yanke, as a new letter, go to special every date. Those are new letters. I tell us about him. See for 10 letter that.
lo weekend kwalo kuyahanjwa ubhebemonti ngemsunzi futhi mathebela wayesebhayi ngalo xesha wathatha ukuthi masicela usilinde sibheke emonti sathandaza kulo veki yonke wathi ngolosihlanu uhlangolosihlanu awungibela ndothi ngomhlangibela ikhaya yethu class i-practice lizawungena enkonzweni i-practice ingena enkonzweni yathi i-practice wathi uhamba nina nonke nina khaya kakoshekayo ubhengu yokuthetha ukuvalelisa amazwi uhamba nina khaya abanye bakahamba abantu angena enkonzweni khaya ngena sesiphakathi enkonzweni ngoba bayafika bijilethayo ngena sesiphakathi enkonzweni sengizwa ngishumayela ashumayela ndaphinde gqiba ukushumayela zathi isibini kwaba ngekho khwayeni zathonke kwaba ngekho khwayeni kodwa wonke obhalisile ongekho khwayeni angahambi ngoba namhlanje ndizawuvusa umkhonzo wami ndifuna ukunazisa ukuthi impilo yokholo ivusa abafile ndizanivusela umprofeti wenu wonke ongaculi ikhwaya angahambi sathi basiyeva baqala unokucima ndandicime ngaculi ikhwaya ndikumvangelo zanabantu kodwa kufunwa mna namhlanje kufuna abafutsheli besikhohlo abahamba phambi kwabathobileyo. Haleluya! Emkebusuku omgqibelo bebheke bathandaza bephume eBhayi bathandaza bangena emoto ekuseni bangena enkonzweni inkonzo on inkonzo yakusasa behamba ngenyawo isihlangu sike emotweni nena fafa lidini unokhaba khona umzalwana ongokota ohlala eBhiri phaya bayebetigita uTolomini wayebetigita ibeleke enkomo ebethi ubhengu nxa ibona athi phuthuma wayaphi lo mfana wabetigita ibeleke enkomo bathi besele situlweni wathi ubhengu ebushumayela wathi makenge bushumayela ikhona ikhaya yami mayikise ngaphambili wababisa ngamagama bathi besebelela ibeleke inkomo igita enkomo kunenkosi usingatha esihleli ikhaya kulaa ndawo yabadala wapringa ukusinkosi usingatha isiteji zaphasi phakame kangaka wabhabha wayekubhengu ehlele esitulweni wambetha enyaweni waxhuma wema ngenyawo akaphindanga wahlala phansi uthixo semkhonza buya thixo usikhumbule thina sikumsebenzi wezandla zakhe. Yes, Lord. Yes, Jesus. Papa said, Wow!
Lendoda ehlale mathathe uthi umprofeti izibili ndithi xa ndifuna ukuthula amathambo am angakabasele kumlilo. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes! Yeah! Change it, Lord. Ulapha kuYesu ngamankini lithuba lakho eli wenza umthandazo enhlizweni yakho uthi Nkosi Yesu ndiyakwamkela ngena empilweni yami thatha ulawo uba nguwe othandaza umthandazo phansi isandla sakho lonke ufuna uthandaza nawe Because we say wena wenzani ngoYesu Yesu ndiyakwamkela ngene enhlizweni yami bonke abantu abamamkelayo baphansi izandla abezabana phambili uthandaza naye uma kulola ukufana phambili noma ungasimama sanzana kodwa uyamkela uYesu zapha sizothandaza nawe mapazela